koyar ni lakha kripli korkanthi constituency ke parlo Samilang so indoor stadium along beneficiary sammelon ke paman pona mailong korkanthi mandar committee mai phudoloing tiai hinpen mai charipon Bangso beneficiary sammelon ke paman ponalong PM Kisan Arunodai PMAYG Ayushman card pencheng lok swarlo atuma phan kapanong pon scheme doan kilong pon nimarlia tumpen chingki chithan pon lapen halapu kilong pon pe nimarlia tuma phan sitame kepalong pon jia phansi bor I pon thuji pusi mailong chithan chimom padupon Bangso mailong KAC chairman Raju Tiso lapen KAC MLA Dorsing Ronghang lapen Prabhari Soroteran Rat Cyclem Bang Samuel Ronghang Minority President Har Singh Kro President Babu Singh Be Anparta BJP party along man ke do atumchi tongdunsi ingsamjin pen maipa chunpon Dena Rongpen Khar Singh Be report ke do live Milona bangke penangan beneficiary tumchi tonglo more than 300 nedo almost 400 nedo beneficiary pini je tonglo si beneficiary je tong ateng puratang te mane public atumbang ani arong pipil lapsani theklong la ge damtang 9 years jitu central government under the prime ministership of honorable prime minister kai Narendra Modi ji lapen dak state along honorable chief minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sharma lapen dak council along honorable CM ke hai Dr. Tuliar Mohan lag mangethom leadership pen jitu ke claim ke dam pon lapen scheme mokha ke ding pon ra khone claim bi pon to war pen cheng log bridge tang hall lapen dela ason institution suppose dak non central university do po state university do po lapen de non ladak la Komposti 10 along 10 crores ki pi July scheme lapen de MLA council la kado we pichalang pen atwar mokha jitla ke claim bi pon July wi kado we lang pen rada tumbang mane aningarong pik lapen de utpulito mane mentusi election angali pomo jolo sonsi mane beneficiary tuma hin pen body language pen chenglong alam pen je July sinil tum theklong pen de asuni la jitu scheme mokha central pen ke bang scheme mokha lapen de la self group than jitu kerap kipi jeneba orunodai ta ho lapen de la revolving fund lapen de ani siat honorable chief minister dak dipu 16 ani bang pen apart from revolving fund members atum han 10,000 on team thana ki konjura so jitu ব্যবস্থা হাতলম পলং hin beginning je pon live pen amasi public atum ani rong pick jatpuri ani rong pick antel warsaya bangge Rabjin mara warsaya bangge lagela non la rainy season nam bolta na kam ke cheng pipu madi la sila dak la department of compensing wa po jikhini mane la barla papar chi fan hai bangso ব্যবস্থা ke claim pipu tangtel ko na hok ma na hok hema polam ase lo highway po la se non ma hola a percentage ki haja percentage la bangso percentage pastil tumang ke dam tang phanda ke pali ji pula bangso masin preparation la pentel ladak por kan thiara tum usitame la sobansi preparation no la sobansi preparation no aru mentally sab prepared lo mani tum hedi thank you sir